Yeah, what any staff ya KCFM, and of course I'm coming to all media houses here present apart from KCFM. Ben Holdo mwana matau chisemoni cha South Mugirango ikowa ebiateko. Makweli naki kwaira abantu baito omokwomo okaganyomba mbaichora nare yagose yaiwe naya nigagocha chinga kekeregiate kokyange safari korekaiga amonaria nekero kiabete gekobeke kambi asoro kongoro iga mwaigure ano kyanyore tabanyina abakaka gwikanonya nabasai abarasogosangireka asokolera omugaka eneo obara uyo nyakobokora arakurwa sobo sibense na gutika efamilia ye aigabonekera bana siasa babete bakwe wali bagasoko kwanekera masabe to kurtorolenda na kontinyanya chene bitungu byaye nonyenekera bande batenete na gotebanga andake kera gukore nkwana yabomba kigosera banyina nabakaka gwikanonya nabasai kirebono be aligan asenkere mu gwikase yende nonyamba bainge muri tekera bana bainge chinde cyawo batuma kurinda saba na siasa maiga yabanya kwa underground batiga bali emenu yabo eremyomo kurinde karufata anyakobo gotenena ano anyakobo gotebanga bono ngakirbiya onsika nyakobo akoera ngemanga yarenge okaya bantu bagakira soko nibembura nyakobo egutwa kurinda semanga yabono nganembure kreta kire gutwa wikabantu bagenda sekerisime nonyana abandi bagenda Amen. Tariya yoka aigano ateba nainde ngakirebuya abantu bari bakwenda sekanisa mbatu kamasamke kore nga baratabwa de masamu kara tigete familia ya soko nyebeka somore benaso morobio kuba mwana sanya ko bagoteba ngana kirebuya bari muri tekere mo kwibora mwiboro mwana koroko bara mu munaga moko morera biya ye kora nga bono otigiro musebu ko muye asinga yaye nasebon egyate ko ketatigire maega zore ngaine ayema kweli ekero koira abantu baito omokwomo kaganyomba mbaichora na erebuya kose erebobe semichiga nekyateko gyachire nekero kiranyora yande kinyako bayarentera erera masaundara kuma omochama bibyateko gwetera seriti ta KCFM 94.1 abantu mwana nabakwandi wairire nande samalita kuruko Magnite pole sana mekenya mubara ni family ogaru murwiri kuruko tomonyerane gose murwiri ndo kuruko litereka gere tukuri Jumapili tumira naso murwiri kuruko rogendo rukwige yamana abasani ko mugako barabwirire kolera igene to nanda mwamu yamana Malita nkuru kushili kadot kadimpo omwana chidimpo ngakora ni radio ya KCFM yekuwa 394 ngutane yemo twatebire se family ni mugaka mekenyinga pole asinye nchikorara kumugaka twatene ni family twabeira amo twarerira amo mpaka ritukerigario moere karoto kuma okwaeri kwa moeri kenya saba sini mwensi wa mwacha kura ngore mashabiki don't speak moko irine site gaba munaini morobiri negetiche na wewe usikiwa mangana maya asante KCFM naonga seito nambeyemo omwano baba KCFM enkayo mugusi KCFM nari yemerango kyanda nenye nguteye mekayo mugusi KCFM iri tanguru kwa piriti nyangweso bakandukira kamanu bakanire ngantiga kamanu lakini chendo chebada kamanu na kamanu tidiomoke na eteire akamanu na kwa kango karamangana maiya asinka yumugusi KCFM pole sana mikenye ni familia ngima yubara Kenya sage ndire kubagata chinga kichiba cy'ubukendo Biyabona sanu yongereri kondonere head of radio ekara kwanira agokora na kyangereri tigante bari tanga ni pole sana se enkingi mayo mwaka erne obara mekenye nera tokore mirimo nera ntabe pole sana nche igongoro kwa MC Dudus osedu omunyakerugo gokora na KCFM murubiri mambi kuri kumumicurimi cyagara kinsa 11 mambi gachinsenye
tokoba na Ronald Mayaka Brigadier nero linge msigaiga na tebire ndiye mona sori mwezi mwekira na ende mbia mona singi chobole meri bonene morokiri uno bwanchani wona wocha senke bia mono na ende ngendra bategere nka mu Usikisi FM 94.1 erinka yumu usi bia mono sa mwata wangawe gosaliare na de tari gosalira no mochoko lingo anyway kumwata batigamwe Nketa ile narego tazabio che ditanga ni nongo korana Kiss FM 94.1 nkayumu gusi umurubiri bwegeti chago chakera chinsanye wika chinsai sano na ibere chia mugaso na boigori tukuri atuma mosi yankyo guchakira na inde chinsanye paka isano na ibere umurubiri bwabagisangia Marieta n'umugaka askofu mukuu senior doctor professor mamyureke guoregi akerevi nyasaye baba kerevi mekenyo minto pore nainde pore mugambio minto pore naye na bana bonsi pivo bara sante sana nongo korana Kiss FM no muku ronje ngukwari ganyomo ninone bon nainde kuana sawa mbamuri nane nkoraiga nchenkoro Queens Masai ngakora ni radio station ya Kiss FM enka yamugusi ninchenterete opindi ime radio station ya Kiss FM tabakonya na mugaka mekenya bubara tangani sana pole sana mugaka mekenya bubara ya family ngima na mugambi Charles pole sana na tumuga pia no mo director ito tari ngange mo director ito Bernard Otema actually ganto maninga nemo mwaka mekenya no kora omugano bwa bakuru na bakuruntu kera mugaka kono rikire miaka 90 plus uno kuhira negasi arasi omugano bwa bakuru na bakuruntu umugaka ubara kaliyo pia bwana sana so tigata bega pole sana na hivyo asa mashabiki wonse pia ikira nagaiga ambia bwana sana asubuja asante sana na ngoni ito radio station ya Kiss FM kata mwaka gai pia bwana sana. Thank you Kiss FM. Tupate media house sinde we can sit Kiss FM. Chi media house sinde chons kirega ni baje tendo bwate ku subscribe mbaika ko genda father na boyigo na barali bande becire chinde bale ngega singe iche bipindi byabo byeka kisa kigenderete. God is good. Anje kono chengorerega goche mate yekwaya byamore mwakorire gasinge rugari byamore mwakorire gasinge zaidi iche bakondoka na anyway bari ba maito yo karasane na kabari Kiss FM na karokiro yo botoko bando ko musawo mutiguna karokiro MC Wiza Crown rwose Edwin Mangi mekenye bubara no musanyone sana otherwise bamukati yabali this was my teacher na mekenye was my teacher too bari bagerete kamanya gukwana no nasiri kondo unaboniga ekara magana bana yiga bene na betenga Ronald Buyu wade na ndekerete kyabere you have to accept kene giyara kore Nchekate sofu Getembe TV na Getembe Radio na kabari Kiss FM na kibali ga Getembende talia sofu ego sina sofu ya etuachire gaiga korera na mekenye pole sana ane director nante ingo kwa nare na mekenye ikira kwa na mekenye mambo yote itakuwa sambamba tena zaidi ncheba kwa super MC with the crown mekenye pole sana anda sofu ntore gaiga na my colleague tiga kwa ne ile talia ye ntore gari na makopia tiga kwa ne elinde kore nge Ronald Rikono nabakire ngambu ya mwere mwezi biyamono sana nchasa Marieta nigonkoro kwa Eric Oseko nkanigere gaiga bomore bokeire abitare igonta temba tebengana ki na chire gaiga asenge jiroko oyo minto mekenye pole lakini temba tebenga nigongo kora Getembe FM na Getembe TV. Okay. Wia sana inongoro bacha mako pia serikali koroka boko igaigoro no ale galia sababu zaidi katso Getembe TV na Getembe Radio njoduga super MC with the crown omusalamu timu nero yobotoko nande mekenye bubara pole sana na sick family na kirumonto Ronald. Thank you Wiza kindly. Asante sana
kwa niaba ya redio ya Sayare twarenga igana Ben Sadok lakini baika wasoka madetane goro kwa organizer Richard Nyakundi kero kurwa redio ya Sayare sumoroberi woga chora kwao kinga kichama bia weka chisa isato dakika 12 paka chisa isato iga twacheke si programu hiyo mekenya ngate bapole sirichugo siria omuyori amono mugambi amane family ngima ko uchumura